entimedia me yam pipini unso ye sofo ye ndisi ni kanokure nyame nka hwe Nigel Gaisie nyame nka hwe nkyere no Ebisi agasa wo mutu sun kroma ya ne wo nsu bempa kura dia gya nyen ka no kura nkyere manfo no onsu bempa ya ne no na wi agasa fo wo kura more fire Abusia be na hini na Okatakyire Afrifa eni o my Ghana mu eno nti woni dwumade freedom no so kra na amabrako na otenemu a odi dwuma no edema no na watwe ye hye na watwe ya se ye enadwo ya na Okatakyire Afrifa asan aba abetena dwuma no so e friend say freedom a nyina se na enim se dwuma no odi no betena so na egyanko a na oba beto na ene obebie ano no fire bia wode aba ne egya wode abebo aban oteso ene asofo a ekokohie mu ekobo mpaye edema e mampendada John Dramani Mahama eni esuma se dwadie bi a asofo no edie nyina Okatakyire Afrifa se wo hu wo mu nyina nwuma na emom enye nkomhye bia ene ne nyame aka kye bia no mkokoye na emom omo interest enti enom kokohia Mahama ene epo bia wo mu abo eno enom kokoda na de nebusu asansem no mu kyeremu ena mede eba besom no so se so subscribe my channel we subscribe my channel we too much it o we ni sana for me abel no so se na be ya upload bia wonsa ebetimi aka Ebusia se ebo ewura ensem no ma se na eni Okatakyire Afrifa se ono no betena ne dwumade ni so ye freedom sa na ene onitwi enya doa emfa ho se wada na di ame ho se oye MPP ni no bebi abone ni free bebi asem ni free bebi asem ne tie no sa na obeka na galamse ekun ni enim so Okatakyire Afrifa ehye galamse ekun no asekra okon rem ho ekokọ China fo mienu kra edekokoma a police fo aye hwe edi eche se hefa na sansem ebekwa akusi na obaaye no na waba beti se galamse ekun no elda so a ekoso ma demonstration bi kra akoso ama aban no kra achi bi edi atum na eno na Okatakyire Afrifa aba che na adwen ewo ho eche bebi galamse no efiri ene ne aban no eye ene ne NDC fo so eka edefa ho a enwo se wo mo ka ne sa enye no nko a eno kan ye okoso kan ye kire ne nsem no ede kire asofo a omo ne omampani dada ekokohia ya wo mo kire se nyame ena yi omampani ede na ma oman Ghana bi se onsan emra bedi yeso na ne nsem kan na wo chem no kire se suma se dwade amudie ene mabone a ensa fata mo ye nyame ban ene kasa fa mu na suba ye kitam de nyame ontimi ka hwe emfa nkyere mo Okatakyire Afrifa kire se Ghana ha gesa wo mtosusu nyina one osofo Owusu Bempah ene de chempe na me ye na wo mo ye no wo mo se Joma ma running mate no ko kan bibi ana ye Dr. You a free ye nso ko kan bibi ana na me se na MPP dia na ye sa no ani ade na me tie Dr. You a free na me se MPP no panyansafo aka wo mu pa ba ko no sapepepe na ne kasa ne dia na ada dia you a free ye dia asem the maame nso na wo maame aye Joma marani mate no wo abrewa wadi 76 years wo no emrante ne maba wo asunsuo ho no ye ne abre wo ne galamse ya ane gina ho waba no akopagya ne nsa no a wo se wo ba wo be kire se de eniye wo kine komehye dan wo ba ne ho da gye ne nsem abegua freedom say ye be kire ne se de esi ye ni ye na galamse no ye be kire munim se de esi kire se de ye galamse kom wo ho no efrim resante galamse ye ni kromua je no me ka sama kire mu sapepepe John Mahama pen na ne pen so galamse ti atese ma be ye national issue freedom Meboa sapepepe anya no ntina jo eye kufa do ba ye the first year ye nyina dia ni bere ko no so exactly anya John Mahama no a anya ona na ye galamse anya na pen so ana ye say issue ema Aisha one China ni ba timemi pamo Ashanti regional deputy minister Joseph Yami anya John Mahama anya na pen so wa man no ni abobo adam na nioma ni ye hu ni ye ko ye hu ti ye ko asiu si ye ko arabaw sapepepe ena ye se John Mahama ne betimi agi Africa galamse freedom Eti no ma me se wo ba ma me 77 years wo so wo ba wo no ne be kire galam na munim se de si kire galam se fo ye de mu ye nyina ne se mo twɛn se ye mu benya political capital out of it exactly si ye kan na kufu ado aban ne ho ye yi na ma fo de atu atia ba wo mia na ma ba na mo ba ya so mudimirika ba wurawura mu akodi bone a kyɛ de akui sa na tie exactly Malazi no wa mo beye akromfo no wa mo twan no mo twan pa malazi mu boot se yanya ne yampa mu we mu na musu mura mu onko sa ne ma anya Joma ama time and see ye wo fra che bi se ho ne galamse aye headquarters
na then one no betimi aso be galamsey asem wosi asofo ekura wo kire ye se wonu oba be ye den because Ghana no gold ni ne kura ye ne ade ani ye busa se na nim se be ye den dia wo ba be ye den freedom anya sa pepe anya sa pepe ade ba no more fire now we are 77 years ye ni abra ye fight say nchirima wo se me ba ye be hwa ma ye galamsey ni na ho medical doctor you are free ye wo to more fire we are medical doctor wonim se nsuo de etimi ye nie de omo ye ne sunsunsuanso nie exactly ni abedu ba bia politics ntisi ye nyina asa bi mpraduasa ya bobo adam o se de be yo MPP NDC semnity si ya bobo adam bi o ha kwajo si adam bi ne ye nyina ya bobo se de be yo galamsey ya wo ba no a wono NDC wo de wuntumi de bejan wo sa ma me wuntumi se wuntumi didi watam de nyina be kun bi ma wo na wa de awuye wo gina galamsey ya ho sa wo be ya akopeja ne se kacha yiri yo se de galamsey ya bia no wo chen kuruma sa pepe ade ba no more fire ade ba no more fire aya ni abre kun se galamsey no wombe wo se ye ba ye be kire na jo ma so de ne de na mfa intim jakari de mene de namfa ani ye ba ye be releasing crofo ani ye ba adia ba no adia na moye mo sa na you are free ye no so wo home medical doctor woni musunsun so aso na wo de ne de namfa di eki cancer hunu very reckless statement yan stop galamsey ne and stop it china na MPP no dia na ye se bi se nyansa fo wo party ma ko no sa pepe na menim se no bibi na ye bibi o se dia abafo ye trim se tumi no ye panifo kan say he who the gods want to kill no they first make you mad exactly dia ba no precisely enkuto sra ne de be sere manfo no se galamsey no efrimre sante jomama time na ye se ni ya be ye dwen se kufado wono ba ye no wa be legitimize ye illegality exactly so akofa mra ba se ne mra no kura ma ho kwan e ma nkrofo rura forest koye ye prospecting na anya wadwini se obetu anka akwa prospecting freedom koya ye den ana mini wona se maka we nyina gumachi so wuni ho mini wo so de ko na ade aba ma me yani abrew wo se me se galamsey ye man NDC ni bia timi fa nya political e se momu nyina dwoma ma the same akufo ado iba ye no aba legitimize the dwoma ma ye same ade ba no na mo disibo galamsey ne ba bia adu ni ye ni bre no ade no ye no be kum nipa kum nipa pepe I've never score political points out of this. One ever mass acquaint. As if say wo your mama ye savior ye wo ni subida. And so me say galamsey no ka enketo yi amrantie de asoso ne se kan yi dia. Anka nsuo ne kan sai freedom. Your mama pension ni bre great esase ewura mo mokototo excavators ma party for shase ye galamsey. Ana kufa do buy no dia kwa another level. Freedom. Ade ba no. Pepe ni ya discuss ya mom ya so nkwa didie wanwan de bene nkwa ni ya se sofo bi nso de nam nchense joma ma akoma penti nyame e de safoa ama ne se won sa medi o ma so akoma pabeya general akoma pabeya bi se bi mo hini akoma de he na ye pa no mum ya so nkwa didie na ye nyina wo man no ye nhase ye nwene ho and have some nationalistic approach to issues precisely America for your politics. Donald Trump yes he twitwe won so. Kamala Harris say wo mu say we me opponent there na so we don't entertain this kind of. So at what point does NDC and MPP come together and say that this very issue we need not to make political capital out of it? Freedom. At what point? More fire. What kind of nonsense of a nation are we building? Tell them. What kind of what is this? What kind of politics are we doing? What is this? Any idea better? More fire. Must everything be looked through the lenses of politics? Akunya yasha si anyamencha de manfo ni nyina and the Catholic bishops say if you are the one more call adie woma de friend say a demonstration in solidarity with kona for the first time. For the first time. Precisely. For the first time, fire. In the fight against Galamsey, Catholic bishops say, it shows the gravity of the issue we are discussing. Exactly so.
Then when we are seriously discussing issues of this nature, that is when you want to score political points out of it. And no na be me kufa do aye ne den so no so be akwa ye bibi no. Em se wo si akira wo ye na mo so mo ye. Mumia no nyina tumi nti. E de ba no. Sa pepe. E de ba no. More fire. Na jo ma make kan sem hu no. Reckless statement. Yes, Owusu Bempah. So Owusu Bempah to way say was say Nyankopon. Mo beka no kra mo nyina mo nka no kra every tete. Kofi every tete. General every tete. Asore ne politics difference in nim. Exactly. Ekam say anenam. Precisely. Oko all the way from the 14th century. Ade banu asore ne politics that be ha. More fire. Enti Catholic nie na Roman Empire ni nie. Na Roman Empire ni peso ye bibia no use Catholic ne se momfa empa bi we mame ne ade na se sa na tie. Teach them. Exactly. Martin Luther Day a Protestant ne de ba baye. Ko. Ade ba no. Ko. Malcolm X war ye revolution Malcolm ye X ye nyina. No de Islam. Sometime no prophet na prophet here later omom woni de benya ntokoi. Ni nyina sa na tie. Sa pepe. Revolution bia no wo ye politics e so unya religious leader gina won chen. Na fa mo nhyase nka no kore. Freedom. Ana nyame na yi a kire me. Ko. Nelson Mandela ye no ye. Woni Archbishop Desmond Tutu. Ana ye apartheid fight no. Wo yi nanim. Ade aba ni hypocrisy ye troma mu na. Nyankopon se ayi wo wade ahye. Wode sa ye te kroma na akɔfa abebe ko hye akufu ado sa. Abebe no ho mamuonie. Wo se kɔfa safo akɔhye hwan sa. Ai abebe nkra ye husu. Koyo abebe nkra ye husu na. Wako se anu sa abebe be yo se de yo. Ukofa ba ya memu aye hunu abebe na memu oni o se kofa safo ade akoche obi nsa ade be for na nwene Bempah Edru si ye beto aba mama manfo ne nwene na Kofi bakaya 3 weeks ago ana mbetra na mka mu se asofo bi ahia bopo se ba womia no ye ayi kramoni nti omo ma ne kwa ma ne media de da manka sa se bo akojo manka 3 weeks ago ya na mtra na mka womunie ana omu wie omu ye no omu se ne ye nhye da sa dwoma ma mfre ye fire. Ana jo mama frɛ wo mu ana mo kɔ ma twero nkom hye koro no ato paper so deda na nkom hye anke de brɛ wi atimi de kogya Sam George se Sam George media beja na beka we nkom hye da bita ade be no na fi wo se nsan kona no mumia nka no kore Kofi nyame nka hwe nkyerɛ wo mu nyame nka hwe nkyerɛ wo mu through elections na manfo no ebedwene no omatim de ato aba na maba na ena Nyankopɔn na se ena nyame fa ha ena nyame se Nyankopɔn no minimo se nyame kro no se bi bradua so se bibi ye na adwene o se de yo wokɔ na Gaisie wa wode okɔ ka kyerɛ no ɔkɔ Owusu Bempah wa wode okɔ ka kyerɛ no ɔkɔ agena sare wa wode okɔ ka kyerɛ no wɔkɔ ayi sam Korankye Ankrah wa ɛwɔ wo mu nyina nyame nka hwe nyame nka hwe me na meka kyerɛ wo mesi nyame nka nkyerɛ wo bia hwe interest na free tete wo mu won dia ebse free tete wo mu NDC asofo ne wo MPP asofo obi aba ba bi obenya biadi enti interest mo manfo ni hu se me dem ya MPP ni me ya NDC Owusu Bempah utu wo ya MPP ni ma card bearer member of the MPP exactly so and the bibi na ye bibi na o sinsem bi nti waja MPP kan say ka kire obi anu bi ente ni akofa Sam Korankye Ankrah be gina na me Nyankopɔn Sam Korankye Ankrah nyame nka hwe nkyerɛ yenche na ni abre ne se NDC time na Sam Korankye Ankrah ba bia wo no wotre ye asɔre no Royal House Chapel ho no mumu sa Sam Korankye Ankrah se Royal House Chapel na ye de ba adea more fire. The biggest steel manufacturing company in West Africa. I had the iron sheet and iron rods. And your trauma Sam Korankye Ankrah. And what they are sorry. Exactly. And your good numa trauma Sam Korankye Ankrah. They are sorry. Tell them. What we are na manchen about was our course. Our sorrow Bempah so mupe you. Your modem. More fire. And this watching NDC banner benya be a declare open NDC no. If some do mo sorry. We interesting you no. Honawo. Ade be no ana mo nka no kwankyere manfo ne ya bedu o man ya ntronko liberate them.
Perez Chapu yes way also Penia Genasare na nia bra wo pese NDC Benjina no say Sam George na NDC bo benya position wono ko na asore empanimfo ne bebre wo ye no free wa na asore ne kura de Perez dom no mumu sa Sam Korankye Ankrah se na ye de ba dia anya Ghana meet board anya champion si an wo se nki ye na ntwe ni ade nyina wi wo mun decide ekon ye be fa so beton na ntwe wo Ghana nyina an ye wi ni ato ama ana ade aye asore na ade aye asore nya NDC person ato no etu pen DC so benefit na sabi mpradua san ye gu Ghana meet board no de ama se fa ye asore na wi na mrante no maba wa bewura ho e be bompa ye de apadwuma ye modam more fire umi anka no kure more fire enti Sam Korankye Ankrah pen DC a benefit obenyantia Ajinasare pen DC a benefit obenyantia Owusu Bempah MPP ye kufu adoba ye wodi di say tam Sanete bebia ana nsem bia akoye se wo se ayi kusi buate Victor kusi buate wo su Bempah se na kola ensem nyina de anti ne wo hye control nyina di wo se na kola ne kusi buate wo na titi kusi buate ana kusi buate ne ba wo miade ne ho akobɔ no nti asan kwa de wa ne koho na ma wo no ne ho ana ye no ne first error ye wie ye nso second error ne se wo se wa twetu akɔ agrada so ama IGP akɔche ne de na kɔche na sabi nya dam ne abo anaka wo twetu anka me nchonke anya ode be ye bechiu Sevia Berlusconi the whole prime minister of Italy on ko ne ko gina court jelino na we yado ko court ntide be ye chi went ntide be anya adwene kura na wo forma no kura na nka be ka kire manfo ne se kufu ado memu eye no nonsense exactly me aso nko adidie o su Bempah se de be nya men ka we nkire David oboa Nigel Gaisie is washadan watch na pempem wo round o se de be wonim nyame ba biada wonim nyame Nigel Gaisie ma ye gu krom ya refa no wo refa sanete ye nyina ne nesi kurum ade aba no onimu nyame nim no wai Owusu Bempah mumusa ne se lands down na wa breed down won ya okɔ ye dai freedom ye nyina nka no kore ye betete moto ade aba no nyame mfre Owusu Bempah bia oboa wo ye MPP ni obuafu akufu ado aye niam bia ese nkwa de wa na mabio Lincoln navigator ni ade ya wutwe ese em se aye se na aye se yes kana sasa fa de me party ni bio na te wo hokɔ me na nyame na waka se na nyame se na control sa na mama manfo ne nwene no logical reason na jo mama nso ani agisi ya sha no control na nyame ba na okobutuo onso jo mama na ase obi timi kobutuo ne ya se nyame be mu awi double standard ade be no wa mu nyina Kofi Oduro ya wo tiam na tie Kofi Oduro ni nua ne Julius Debra ni nua pa no ni nua ne Julius Debra nua ne wuye ono kra ne baba sie no na wo mu ye Julius Debra ba no chief of staff na dia se Kofi Oduro benya biata eti Kofi Oduro ni abra wo ye no wo tie nyina wo interest are na mu yenka no kure me tie me se wo interest wo tie de o mu tie de be oboa be kwe mo man Ghana no kure ni anim asofo no mo man nipa na so nkwa didi yatia ye kan ba ku wo friends katide ye si not Kanesiwe papa ko courtinti that word knows na sorry our team our dear headquarters mumu say that word knows na ye dear Oryx cinema na ye cinema the biggest cinema in Accra meboa ani ato ama no sa no de aye asore enti mu no asofo no mu interest ma chafa MPP asofo ho NDC de ho obi aba message on mama time na asofo pani bia wo tiam animiri mu odupa si e ma contract no approve ya untimi nya contract nita obua onsenka ade aba no na mo nyina mo interest if it's politics and any religion they go hand in hand eti konfa no chinie na se tutu ni se tutu ye political head na konfa no chi religious head sanity everywhere precisely mo ya sha se nka no kure from the Renaissance era ba ye na Islam kura no ye fa ani ade ni nyina mo Mahatma Gandhi the Hinduism ni ade na building eye India mo ya nka no kure enti media me MPP ni unso ye sofo ye NDC ni kanokure nyame nka hwe Nigel Gaisie nyame nka hwe nkyere no woboa ebisi agasa wo mutu sun kroma ye wo Owusu Bempah kura dia ja nya kanokure nkyere manfo no Owusu Bempah ye ne no na wi agasa fo more fire
Eti nyame nim no wei. Dia ne to so. Wono de Yesu a wompe. Jai oni anu ko dia wo ya abotre bai. Anyama bi wo ahi. Ya beto ba sofo no manfo no nwene. Na ne nyame ayi a kire me. Na nyame se nyame ba ko ya wo ko ka we kire na Gaisie. No ka we a kire Owusu Bempah. No ka we a kire Kofi Toko. Eti nyame no dia na eba na adwene mo. Keka ne ma basa sa ade. Ade we. Ade nyame no ye funny face. Ade be no. Nyame kitaki. Ne no kura ni se nyame nka. Nyame nshi wi nti wan kan se masa. Dabi. Yati kroma Owusu Bempah kofa beben de koma kufu ado. Eno ne de ye hunu yo. Mo sa ma ne de kia koma joma ama so de ye be hunu wo ka ade be no. Mom ye kan no kure. Na key no okofa free. Okofa key ni free. Si ye bo key ni wo he blasmate na go smate ne bo key. Bempah. More fire. Owusu Bempah nyame nye hwenkyere no. Eye tro. Politics na ye no obi a wo party ni bi medical catcher. Journalist for akromfo amoku mu amena mba ma catcher mu se. Mun declare mo political party. Interest. Sa na so for no mun declare mo de. We mu hia ye mu se Dr. Mahamudu Bawumia no we kremoni. Na wo ba kremofo no benya power dodo. Etie ne sa de amompene. Mu ye meeting e ma me de by 3 weeks. More fire. Beboa. Teacher ma mekanwa. Okay. 3 weeks ago man kanwa. Anu mo ba no mba ye. No mo share that friend mama say na sheda frey obi a we interest your mama promise wo mo contract wo benya bi sa na tie asofo bebre ye contract wo pipi aban kusi buati wo ye nyu ono na katide na odi animu woni di ho odi di ho edi nyame be so ne da ye obeso akohe eden ya ba wo mia na be wini eyesa etu wo nkom no ye nyame nkom a wo se wo de fo mo furu mu sa na tie exactly more fire. Ejika ba omiaba na kusi buati ani aja wonya ayi no na nko nhyɛ nkom sɛ jomama na bewi ene de no I did Kofi Oduro ti ni nua ni Julius Debra nti wo bɛka sɛ mo nto aba ma ba omia o eti sam Korankye Ankrah na ni nua na ye free ya Ankrah no a wono no free ya Ankrah ko Brazil ko wi ye cash no kakra anka no kube amemu wanya contract kube amemu Obian kan okure. When the mama hu ye hiyo no kure kan. Enkubebufu. Nyame nka wenkyere wo. Omoboa wo mo de manfo no adwene ne di agro. Owusu Bempah di nyame nka hwe. Mesi Gaisie fo okroma ye no na echa hwe. Me na me kan okure. Lenko navigator na jo level ni ehia Gaisie fo me ya wepa. Exactly. Hwe ni ho. Want me so nsiu me. Osim ya meka west. Mum ya so nko adidie. Nigel Gaisie wonim nyame wonim nyame babia nyame kra nim no wonu agitum so Miss Bell adamfo no wonim nyame babia Miss Bell chia no more fire mum ya so nko adidie sorry ho ade be no bagoi ko asofo no nhya se nka no kora nkyere manfo no se me de me hwe we policy no a we policies na wodi aba na ebeboa etimu ABC and D sa enipa ba kwa me bu ne pa ye bodi nyame che wono no waka say okay ABC and D nti wo hwe a policy way board solution yes sir Nkotenya miachi oye obi busa ne se wo sese nyankopon kura kan bibia kire me a menya the type of meka ne bedwam me ko nipa ne wo hwehwa ni musa na ye na nyame diki amana dwoma ama akoma penti na dwoma ama oni ala nkyere mate wana wa akoma more freedom ade na nyankopon fa ngoma dwoma ama nkwapi ase ye ne na awie Gaisie nso eye wo musisa na tie ala no kura de ono no wa isa nyoma no wontimi nye bi nkwapi ase ni Gaisie wonim ho eti nyame peso di ki show bi sa wo fa nko sha alansa ya wonne wakoma pa ade be no mom yanka no kure mo se ba omia ne ye kremoni eti mo ma ne meye presa na nioma funu ye hwe so de to abakuru mu se obi ye kremoni and obi ye enemremu a China for any abre select leader odo mbeko the next world exactly Russia for any abre select leader instead of us to digest the issues say leaders him you dey go on na yama so for kwan na we ye kremoni na we ye Hinduism na we ye China na we na di kura akoma pa mo san krofo we ho omukan ohene me se wo mo bua nyame nka we mo dada manfo na be kwen sam Korankye Ankrah nyame nka we kire ni interesting tia more fire
ni interest ntia me say obia interest me tia me declare say mo interest exactly and in fact me position kura me declare say ba o mia wi ni ya forestry commission o me dika wo ho no me letter to am it me campaign am ba o mia me interest because me say me bo show ho ban exactly mo so mo meka bi say contract ni munya bi anya sa ave mo ni nyame no makotra nyame achi na mo ha nyame adwene say nyame nya dai kwajo on so mo nka no kure more fire me hunu bibi maka bibi e be ma akwan so bra beka bibi beka bi onuanugo no kura no a sanity me hu ahi kure mu nyina no kure nti wo mpam asem agyan wutimi nya hwe timi nya ho hwe ade be no na mada akokora metro a medwene me ho de matia ne so Owusu Bempah se ana ho ahwasinam so Owusu Bempah no wo se de ya wo se de ho Kofi Oduro ayi kum chacha ayire no ho a wode ne shoe menua no wodi akira wo koba wo kum chacha benya bia tafa sanete ama bra Rebro bofo kwa wo be wonu watu e menua pa no ayi kwaku bofo wonu businessman bia no achen no na gaze duo ye na wo chena se dwoma ama aba ne ade a edu onya bi nya bi galamsi a ekoso ama bra ko wo ya we asofo we fa tufa asofo ne nana munyina mo twen se asofo ne etu galamsi this time no si yes sa ban dia na nka concession na bedi mo so mo mon kan say ave na nyame se na nyame ka dia o nyame de okasa kire nkrofo won ka hwe kire obia won ka hwe na o ka na ogina ho amanya no kure sa nkrofo wo mu su no mu banti nyame ka hwe kire wo mu ene na nyame kita beben o kina no kita keys wodi abeben ma o safa komakufu ado ho amamu oni ehu ide ye ehu ye odi atimu abeben wasa koji kide ko so bisa edi asemni Bempah nti o pesa mo ka say abeben amamu oni nanga abeben amamu odi etimi pega nkrofo hwefo mo naki na wo se ko boki se no ho na boy yo ki se magazine ombo no se hi alomiki na abeben kura abeben ye wura nwura mu kofa ayi kura ayi sisire abeben kura abeben no mo emmi se abeben nko se ye nantwie die se ya ponche de ni treto aso se ye de Bempah nkano anya Bempah nko a asofo na wo ko mesi ye wan pipi asofo anya wan disi asofo obia wo political party mo shase nkano kore bewa kwa mun kanu kure wo na me hwan ye hi asum nim se no kure na meka se sia no bi frɛ me ena se ana bra no ko wasen aba ena se ade na munim se o ma na ena me se ene ono na ahwe no masaba we say free channel come say aluta say wodwen se me na wie ntoko am ne nwie me wie akọ report chema aluta ma police akọcha Entebusia say Okatakyire Afrifa so edene nsem no ababetu dwa ma yehu se na oje ensemi esifa e wo comment ho we ni sa no na fo we mi subscribe button no so e de ama me e too much gh now the bell no so aka ho sa no upload the video bia one first person na ho sa e betimi aka ebusia ya ma refi say all the social media handles no so e ho so ko ha ni nyina e too much gh and no like na wa share e de ama me makra